Afande Empire tuvuga amateka dukora amateka, wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira. Amakuru aturuka i Dar es Salaam muri iki gitondo ni uko bihinduye isura. Perezida Samia Suluhu Hassan bitunguranye agiye kurahira mu ibanga, aho nta muperezida n'umwe watumiwe, aho nta muturage n'uyu n'umwe watumiwe. Dar es Salaam imbere ya stade aho agiye kurahirira huzuye indege, huzuye abasirikare, ahantu hose hashyizwe amabariyeri ku buryo igihugu cyose bigiye kuba ikibazo kuko bise byihutishwa cyane. Agiye kurahira nonaha igitaraganya, ibifaru, ibintu bitandukanye byateye abantu ubwoba. Ubwo wabonaga mu mihanda huzuye imodoka, mu kirere huzuye za copa, amakajugujugu menshi nk'ahantu hagiye kuba intambara. Ibise biri guterwa n'iki? Samia Suluhu Hassan hadaciyemo kabiri akimara gutorwa agiye kuhita arahira. Agiye kurahira nta muntu n'uyu n'umwe uhari. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane kuko ubu ngubu nta muperezida n'umwe wagiye zoherezwa invitation, nta munyamakuru wemerewe kuhakandagira, nta muturage wemerewe kuhakandagira, ndetse n'abasirikare si bose bemerewe kuhakandagira kuko barimo barakeka ko haba kudeta. Ibi ni ibintu bidasanzwe kubaho muri Afurika, ni ubwa mbere bigiye kubaho kuri uyu mugabane wacu wa Afurika, cyane cyane muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Dar es Salaam igikuba cyacitse kuko mu rukerera habyutse hapanuwa imodoka za gisirikare. Ababashije kubibona bagize ubwoba kuko nta muturage n'uyu n'umwe ugeze uza. Mu kanya ku isaha y'isaa 4 nibwo Samia Suluhu Hassan biteganyijwe ko ari buze kurahira, ariko ni ibintu biri mu ibanga rikomeye cyane. Amakuru ari kuva i Dar es Salaam nuko Samia Suluhu Hassan agiye kurahira muri manda ye nshya, manda ya kabiri yatorewe kuyobora Tanzania. Uyu ni umuhango udasanzwe ubaye mu gihe igihugu kirimo ubwoba n'ubwirinzi bukomeye. Nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri Tanzania, uyu muhango uteganyijwe kubera ahantu h'ibanga hafi y'ikigo cya gisirikare hari stade, kandi abasirikare akaba ari bo bonyine bemerewe kwinjiramo. Abanyamakuru, abategetsi b'amahanga ndetse n'abaturage basanzwe bose ntibemerewe kuhagera. Iki gikorwa gishobora kuba gishingiye ku mpamvu z'umutekano kuko mwibuke neza ko Samia Suluhu Hassan ubwo ari muri kampeni y'amatora, abaturage umubare munini bamugaragarije urukundo ruke, bagaragaza ko badashaka ko yaba, kandi biravugwa neza amakuru ava indani ko harimo abasirikare bakomeye bashaka gukora kudeta. Ibi rero byose bishobora kuba ari byo biri gutuma iki kintu gikomeye cyane kigiye kubaho mu mateka ya Afurika, kubona umuntu arahira mu muhezo nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe kuhakandagira. Kandi murabizi mu busanzwe iyo umuntu agiye kurahira, stade ziba zizengurutse imitako, baba barabanje kuhategura mbere, hagacamo igihe perezida akitegura akaruhuka kuko urumva bamaze n'iminsi muri kampeni ananiwe, kuko murabizi ibintu byo kwiyamamaza bisaba ko abantu bazenguruka, kandi kiriya gihugu nka Tanzania nacyo ni igihugu kinini. Mujya mubona nko mu Rwanda usanga bishobora gufata nk'icyumweru umuntu yiyamamaza cyangwa se hafi ukwezi. Noneho wibaza igihugu nka Tanzania gifite imijyi ikomeye nka za Dar es Salaam, Dodoma, Naivasha n'ibindi bice bitandukanye. Ibi rero uyu ni umuhango udasanzwe unateye ubwoba kuko ku isaha ya saa 4 ubu tuvugana, iyi nkuru tuyibatangaje muri iki gitondo, ariko ku isaha ya saa 4 bwo hateganyijwe ko ari buze kurahira. Imbuga nkoranyambaga ubu ntago birasakaraho cyane, ariko aya makuru nava indani, ndetse harimo n'abatangiye gusesengura bavuga ko kurahira kwa Samia Suluhu Hassan, kurahira muri ubu buryo bw'ibanga, bishobora kuba ari uburyo bugaragaza imbaraga z'ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan
kuko urubyiruko rwagiye rwigaragambya rugaragaza ko rutamushaka, ariko Samia Suluhu Hassan icyo yakoze ni nko kubamwaza, kuko kuva yafata ubutegetsi uyu munsi ibyo ari gukora byose ari kubikora biturutse mu bitekerezo bye ndetse n'abamushyigikiye, kuko mwabonye ko nubwo igihe hatangazwaga ibyavuye mu matora nta n'abantu benshi bari bahari, hari harimo abantu bake kandi nabo mu ishyaka rya CCM, mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi. Ibi rero ni ibintu bidasanzwe, kuko isi yose yiteze ikintu kiri bukurikire ibi byose, kuko we yahise abyihutisha kugira ngo yidekarare nka perezida, agaragare nka perezida w'igihugu. Abikoze vuba cyane, rero ni ibintu bitunguye benshi, ni ibintu ntabwo byari byitezwe, kuko bisa nk'ibyaba nimba hari n'umuntu wari ufite gahunda yo gutera kudeta, bino byose bitabiburizamo icyo gikorwa cyiwe. Ni ibintu biteye ubwoba rero muri Afurika, by'umwihariko ku muperezida nk'uyu w'umudamu. Uyu muperezida ntasanzwe, kuko bamwe mu baturage batunguwe cyane nk'ababibonye mu rukerera, kuko bo bari basanzwe bamenyereye ko umuhango ubera mu ruhame. Muri manda zose mu baperezida bose babayoboye babonye ko ni ibintu byaberaga mu ruhame, bagatumirwa cyane nk'abamutoye bakaza gusereburana intsinzi nawe. Ubwo rero ni ibintu byabatunguye, kuko mu yandi marahira aba mu bihugu bitandukanye cyangwa se muri Tanzania ibyari bimenyerewe ni uko hatumirwa abaperezida b'ibihugu batandukanye, yaba abo muri ako karere ka Afurika y'Iburasirazuba, yaba n'abaturutse ku yindi migabane cyangwa no hanze, kuko Tanzania ni igihugu kinini kandi gifite amateka. Ibi bintu rero byahindutse rwose, byahindutse cyane cyane, kuko byose birimo birakorerwa mu bwiru, mu buryo butunguranye, mu buryo busa nk'aho ari ubwo kujisha abaturage. Kuko urebye abakomando buzuye imihanda ya Dar es Salaam, ukareba ifaru, ukareba indege ziri mu kirere, ukareba uburyo abajepe bapanuye, kuko murabizi ko Samia Suluhu Hassan asanzwe arindwa cyane n'abadamu, ariko nabo bafite imbaraga, kuko ntabwo wajya kuba umuyobozi w'umutekano ku mukuru w'igihugu uri umuntu woroheje. Ibyo rero birerekana ko muri Tanzania hari ibintu bikomeje kuba amayobera, harimo ikibazo muri Tanzania, kuko unarebye neza bigaragambyaga ni abantu nabo bafite umubare munini, kandi mu nzego za leta bafite ababashyigikiye. Niyo mpamvu rero ibi byose biri kuba, ni impamvu y'umutekano. Twose nkeka ko hari ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma kirenze impamvu z'umutekano pe. Muri iki gitondo rero n'ayo makuru abyutse hari muri Tanzania, gusa ni ibintu utamenya ibyabyo, kuko birimo amayobera akomeye, biradutunguye natwe ubwacu. Murabizi ntabwo ari ibintu byari bimenyereye ko umuperezida ajya kurahira ntihagire n'umwe utumirwa, usibye nyine abasirikare, usibye we n'abagomba kumurahiza ku mugaragaro, kugira ngo nyine agaragaze ubwo budahangarwa bwe ko yamaze kuba perezida bidasubirwaho, yamaze kuba perezida wa Tanzania. Uyu ni Samia Suluhu Hassan. Ese twitega iki kuri ubu buyobozi bwa Samia Suluhu Hassan? Agiye ameze nk'aho ari igitugu, kuko abaturage bo ubwabo umubare munini, nubwo yatoye ku majwi 97%, ariko hari igice cy'abaturage batamushyigikiye kandi benshi. Ko murabizi ko Tanzania ituwe n'abaturage benshi ku by'u Rwanda inshuro nyinshi, iri mu bihugu byo muri East Africa binini pe. Tanzania na Kenya bidasubirwaho ni ibihugu binini. Ubu rero rwose biteye ubwoba, reka dukurikire ibiri buze gukurikiraho noneho. Ibyo birerekana ko muri Tanzania hari ibintu bikomeje kuba amayoberane. Ese koko impamvu y'umutekano cyangwa hari ibindi byihishe inyuma y'uyu muhango? Ibi byose rero bizagaragaza aho ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan bugana, n'uko igihugu kizayoborwa muri iyi manda nshya. Reke tubitege amaso. Wowe rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe, komeza ukurikira Afande Empire kugira ngo umenye amakuru yose yihariye ajyanye n'ibiri kubera muri Tanzania,
no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Afande Empire turi hano kugira ngo tubikugezeho. Afande Empire, tuvuga ukuri, dukora amateka. Afande Empire, tuvuga amateka, dukora amateka. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira.